So namhlanje ke sizomcacisela naye umlaleli ekhaya ukuthi yini icene phecelezi iPrecam. Now icene Mshengo mhlawumbe ngiyabingelela futhi isithana zami ku YouTube and na ku TikTok weMedilution, all right? Yeah. Now icene kuuketshezi elwamafinyila. All right? Eliphumayo kumuntu wesilisa kumphambili womuntu wesilisa ngesikhathi imizwa yakhe yasekameleni sivuka ngesikhathi esivukelwa ngesikhathi kwayena umzimba wakhe sowusho ukuthi uyakhalela wena umuntu wesifazana asuke senaye ngaleso sikhathi. Okay. All right? Now loketshezi lolu luphuma through umphambili. Okay. Okay? Now ngifuna futhi ucacisa kumlaleli ukuthi lolu ketshezi lolo alisiyona lokuthi phecelezi isperm so akusona isidoda. Akusona isidoda. Okay? Ngoba baningi abantu why ngifuna ungena kuloko ngoba baningi izithandwa zami uthole athi umuntu hawu mase kuvele kwaphuma icene induku yami ivele iwa. So ngizofuna singene kakhulu lokho sigxile kona ukuthi kusho ukuthini lokho ngoba icene number 1 nangokudlela okubukeka ngayo nje icene kunjengamafinyilo omkhuhlane nje lawa gijimayo aclear ngathi amanzi. Okay? Kwamafinyila njalo kuyancintizela futhi. All right? Now nane amount ngeke kulingane ukuthi umuntu ukhipha into engakanani. Ngisazongena lapho ukuthi umuntu uzokhipha inani elingakanani lalo leli cene. Khumbula ukuthi sidoda sona size ekugcineni icene lize ekuqaleni. Why icene umuntu wesilisa kumele umphambili wakhe ukhiphe icene na ingoba icene leli lidalela ukuthi ngoba phela ngithi umzimba wakho yazi ukuthi njengomuntu wesilisa kumdavazo umzimba wakho ufuna ukuthi wenze ingane wena kuphela. Umzimba wakho ufuna ukuthi isidoda lesi esizayo esiza nonoshobshobu lokubhukudayo lokho kuyikona okuyisperm ne ngesikhathi sokuza kungene kwena kuphephe kwazi ukuthi kuyofika kumuntu wesifazane kungene ngaphakathi enkomeni yakhe kuyeqandeni lakhe leliqhumbusa iqanda kuze kwakheke ingane. All right? So icene umzimba ulidalela ukuthi alihambe eqala liyoshanela le ndlela okuzohamba khona isidoda. Okay? Yes icene liphuma ngesikhathi wena usuvukelo lisho nako ukuthi wena uvukelwe phela manje uyahala. All right? Kodwa ngokomsebenzi wesitho sakho sesilisa icene lidalela ukuthi alihambe lishanele lapha ngoba khumbula phela ukuthi kule pipe lokuhamba khona isidoda kubuye kuhambe nomchamo. Manje umchamo uyashisa. Manje umchamo une-acid. Kanti manje isperm asizwani ne-acid. So manje icene li-opposite le-acid liyofika likline lengoba li-alkaline lona lenze leya ndawo ibe neutral ukuthi asithi uma sesifika isidoda lana esiphethe isperm sikwazi ukuthi sithi sidlule ngokushibilika ngokusheshsha number 1 kuze sikwazi ukuthi sisheshe sifike enkomeni ngaphakathi kuze sikwazi ukuthi lifike kwiqanda lomuntu wesifazane. All right? Kodwa ke nange timing ke yokuthi icene leli liphuma ngesikhathi wena usahala bekhumbula sike sithi mesikhuluma nomlaleli wekhoze sim educator ngokuthi kune stage kumdavazo kunale stage sokuqala sokuthi uyambona umuntu wakho naku uyahala kube ne stage sokuthi izitho zakho nazo siziyavuma uyavukelwa njalo njalo. So uma sokunjalo nobabili senidlalisene nenzani foul play sokumele wena manje umphambili wakho ungene kwinkomo angithi icene liyosiza lapho futhi ukuthi let's say lo muntu wesifazana akekho manzi ngendlela siliyosiza futhi ukuthi limanzise kuze ngesikhathi usungena umphambili kwinkomo yakhe useyashibilika usekwazi ukuthi angene kalula. All right? So uyakubona ukuthi umsebenzi walo icene leli ukuthi ubalekile nakuwona nje umdavazo ukuthi ngoba phela uma sokushibilika lapho sokumnandi ke nawe siyakwazi ukuthi uenjoy ngoba ngesikhathi komile siniyalimala lobabili siniyayeka nisaqhubeki nento akade niyenza ngoba phela khona sesikeka khona sedabuka khona setshabuka. All right? Mase seniyayeka. Okusho ukuthi icene liyasiza nakhona lapha ukwenza ukuthi kushibilike uma sengena ke ingane. Kakhulu. Nako kokunye ke la dokotela mhlambe singakashone ngapha ngiyafisa ukuthola ukuthi kungenzeka yini mhlambe umuntu ngokuphuma nje kwayo kungaphumanga isidoda ukuthi akhulelwe. Okay. Ikhona into enjalo? Definitely. And uyazi Mshengu lokho enye yama risk ukuthi
omunye umuntu kakhulukazi kulabantu yazi khona abantu abathi uma bepreventa bobabili batshelana ukuthi hayi baby noma ungazange uzujova nithuza iphilisi ngizochamela ngaphandle ngizochamela kumathanga akho njalo njalo alright now i-risk la ngoba bakusho lokho nje ngoba bazama bona ukugwema kakhulukazi ukuthi umuntu angabi pregnant now inkinga ilana ukuthi icene nalo liyaba sometimes naso isidoda ngeke kusho ukuthi icene nje leli alikho isidoda ngoba icene phela icene liphuma kwenye gland okuthiwa i-Cooper's gland alright so icene nalo liba naso isidoda lesi ungathola ukuthi even though icene aliphumi kumazamba nakho njengesidoda leso osichitha kuthondabo and ngoba mazambane iwona khona ushobshobo but ungathola ukuthi baba khona vele khumbula ukuthi ngeke ngithi mengikhuluma ngesidoda ngichaza ukuthi isidoda siyakwazi ukuthi siphile 5 days okay kuwena ngaphakathi umuntu wesifazane so nakuwena kuumuntu wesilisa kunesidoda kade usikhiphe ngayizolo esisahleli nje emaphasejini asiphumanga sona mhlawumbe uthe uchitha wena wazi ukuthi kuba ngifimfa nje kade ngichitha kanti khona isidoda esisele ngaphakathi sihleli kulona ke sisole emaphasage even though ahleli kulona icene but lizothi seliphuma icene kule gland okuthiwa i-Cooper's gland ne lizothi liphuma khumbula ukuthi liphuma ngokutshuza angithi so kuzothi seliphuma nazo ke nabona oshobshobo abaphilayo so suyamitha ke wena so definitely yebo yes ukumitha umuntu engakwazi ukuthi emithe ngecene but even ngangaphezulu kwaloko nezifo mshengu uyakwazi ukuzithola ngoba kunabantu abake bathi hey i-condom asulifaka manje ngizoqala ngicobhoze njena kodwa sithi mase sengena kahle ngempela kuyima ngifaka i-condom too late lokho nje ukuthi wena inkanda uyicobhozile ngaphakathi kulomuntu lo ayikho into ukuthi nje ngizobe ngingafendi kwangempela ngizobe ngithi nje fendi cha ufendi eyedwa nje le usefaka izifo ufendi eyedwa usefaka ukuthi umuntu engakhulelwa ngaphambi sithathe abalaleli kakhulukazi kwincingo zabo enye into ibe khona mayilana ke necene into ithi liyaba nayo nemthelela ikakhulukazi ukuthi induku ingavuki. Okay yazi Mshengu I think iyona into leyo egcina isixabanisa abantu kakhulu ngoba ugcina umuntu ese-confuser icene nanokuthi nesidoda ngoba khumbula ukuthi bakhona abantu unokuthi akhiphe icene ngesikhathi eronenswa umuntu wakhe akhiphe isidoda alright okay ngesikhathi romance akhiphe isidoda alright now icene lilodwa alright kungenzeka ukuthi ajwayele ukuthi kube into eningi koqala njengesidoda isidoda lesi esikwazi ukuthi sibe mhlambe ngange spoon or something yabona sakwazi ukube siningi isidoda well nalicene lingakwazi ukuthi libe liningi okay mhlambe lingaba liningi nini icene icene depending ukuthi number 1 uvukelwe kangakanani wena like if umuntu umhalela kakhulu alright then angithi liba khona icene but if wena futhi ukhale isikhathi eside mhlambe kade nilokunenza i-foreplay nalomuntu kusho ukuthini kusho ukuthi igland yakho le eyakha icene isinesikhathi eside manje lokuthi lekuyenza ilenze lento so sizoba siningi ke futhi loketshezi uzophuma lesicene lecene but also if nawe for example umuntu ophuza kakhulu amanzi noma ukuphike nje uketshezi kwena uphuza amanzi vele noma eluphu uketshezi sizoba ningi wena even sona isidoda alright so if kuukuthi wena waphuza kakhulu amanzi umzimba wakho womile nalicene lizoba lincane right but also nayo le gland yakho ukuthi clean kanjani isebenza kanjani kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi icene lingakanani eliphumayo kodwa asingalibali ukuthi kunabantu ke sengena kuleyo mdavazo ke manje umuntu othi if ese kumdavazo acabanga into eziningi abe ne stress abe nexhala now i stress nexhala lenzani lenza ukuthi nezinyama zakho angithi ube tense ubambe so the minute when uba tense yonke into iyadedela so nakhona omunyeke ilapho egcina useba tense ngesikhathi eba tense izinyama zakhe zibamba ilapho khona umzimba wakhe usukhipha ke manje uketshezi whether usizokhipha ngaleso sikhathi uzokhipha icene ekwazi ukuqhubeka umzimba usuzokhipha isidoda uphele umdlalo alright khumbula ke Mshengu ngoba ngiyafuna singene kuleyo ebanga ukuthi induku iwe if kuukuthi umuntu sokuphume icene khumbula ukuthi
sihlale sibatshela abalaleli bethu noma sizobathatha nje manje ukuthi into yomdavazo yebo umphambili usekameleni kodwa umdavazo kakhulu ucontrolwa upstairs ingqondo yakho icontrol room nje kumdavazo wakho ingqondo yakho ukuthi ikwesiphi state ngoba ingqondo iyona ophethe ukey from ngesikhathi nje wena ucabanga ukuthi awu ngiyamhalela usibanibani ungithi umcabango loyo okay uma ukumbona kwakho amehlo akho asenda imizwa kwingqondo yakho ukuthi awu ngiyambona nangiyadushuzela uma umthinta imizwa yakho yokumthinta again ikusa kwingqondo so yabona ingqondo iyona icontrol center kakhulu kumdavazo all right so by the time imizwa yakho isihamba iya kumphambili wakho noma kwinkomo yakho ukuthi imphambili yakho ayigcwale igazi all right already ingqondo already si relaxed siyazi ukuthi ayivele lento ezokwenzeka iphephile futhi ngiyayifuna ukuthi yenzeke so le gazi kokusho ukuthi songena imithambo yemizwa yokuthi imnandi lento engiyenzayo songena imithambo yegazi yokuthi gazi gijima ugcwale kumphambili but manje songena into ethi gazi hlala kumphambili all right ngoba if ugazi engasahlali kumphambili usuyawa umphambili uyabona ke sokungena lapho ke lombuzo kade ubuza wena ukuthi icene liyakwazi liwise umphambili akulona icene elizowisa umphambili usuzowiswa ile gazi lokuthi seliyaphuma manje kumphambili all right whether lo muntu liphume ngesikhathi elikhipha icene or liphume nje ngoba khonta ade icabanga now inini ke lapho icene elizokwenza ukuthi umphambili uwe ungasebenzi kahle okay ilapho again lapho ngesikhathi icene meliphuma wena engqondweni yakho lonto ihamba ishaya engqondweni ukuthi we number 1 mhlambe sengiqedile njoba kuphuma uketshezi ngenxa yexhala so uyabona ke manje yebo icene sizohamba lishaya induku but akulona ngoba kuyicene elishaya induku uwena ngokuthi yebo waza kuphuma kwaye engqondweni yakhe afike yastopha ke manje ingqondo ngoba manje into usuyenza ke wena suya analyze manje suyi security guard manje sukujaka ukuthi we izoba yini lenduku ngekiwe yini lo muntu njengoba sengikhiphe into engaka ucabanga uzongijaja mhlambe sengimmanzise amathanga mhlambe uzongibona ukuthi ngiweak wena usuzijaja so the minute usucabanga kumdavazo yazi ukuthi igazi sile engqondweni ke manje siliyaphuma ke manje kumphambili ave kuyigwala lonke kunjengonogwajo ukuthi into nogwajo kanqangqazela njena all the time so noma kwayi nani ezoyenza ukuthi induku izizwe ingaphephile ivele yalidedela igazi selizoya kuleyo ndawo lapho umzimba olidinga khona so if wena une stress unexhala worried kakhulukazi ke futhi kuloko kwenzeka kumuntu othola ukuthi mhlambe kanye wathi uthi bayadavazana nomuntu wakhe wa excited washeshe wachitha mhlambe kwenzeka kanye manje usebona icene liphuma usebona ukuthi hawe kwake kwenzeka ukuthi naku sokungiphinda useyazinyeza yena number then automatically awunenduku siyadedela ke lapho siyayeka but also uyabona nako kuzinyezeni lapho ukukhumbula ngihlale ngisho ukuthi umdavazo into yabantu ababili all right so nawe umuntu wesifazana unendima oyidlalayo lapho ngoba uyamazi umuntu wakho lo muntu onayo uyakwazi nokumbona ukuthi ngesikhathi nenza lento eniyenzayo ukuphi ingqondo yakhe if uyambona ukuthi useba nexhala kukwena manje ukuthi umkhame down lo muntu ngoba uyamdinga nawe ukuthi lo muntu akehlisa amaphaphu ngoba nawe ufuna iqhubeke lento ngoba if uyambona usenexhala kakhulu yazi ukuthi sizophela lo mdlalo all right so but indlela okhuluma ngayo nawe kungathi mekhipha icene uvela uthi hawu yini suqedile yini hawu yini wamanzi kangaka lonto iyamthusa ngoba already naye iyamthusa lento ukuthi awungakhipha lento but iba nendlela wena mhlawumbe umdlaliseka kuya ngokuthi nimbiza ngani kumphambili ngoba phela kubalekile ukuthi wonke umuntu abe negama yebo kubalekile ube negama lakhe ukuthi umbiza ngobani umbiza ngoPrince umbiza noma yini umbiza ngoGeorge noma yini uzombiza ngayo so ngesikhathi kwenzeka lokho umtshela ukuthi baby yambona uGeorge kushuthi ungijabulele kakhulu hey uyangifuna uyabona ukwazi ukumdlalisa umkhame down ukuthi but relax baby relax no pressure uyabona kuba wena ombonisayo umuntu wakho ukuthi lento eyeni nobabili and nokuthi niyenza nobabili lento ayenzayo all right ulimi lwakho
alingalimazi ngoba khumbula ukuthi ngaleso sikhathi umuntu wesilisa usensitive kabi yiko ngaleso sikhathi umuntu wesilisa usho noma yini ayishoyo ngoba usuke kwayena ingqondo khumbula le ngqondo ejajayo ngaleso sikhathi uvukeliwe iyehla kube ingqondo nje yokuthi wena uyafloata nje njengengane uyazijabulela alright so basobha ke nawe nezinto ozozisho kuleso sikhathi ngoba mhlawumbe uyazijaja ngaleso sikhathi uzosho into wena sizokwenza ngempela ukuthi induku ayigcine seyenze njani isiyawa kwangampela alright but mhlawumbe ke Mshengu nakhona lapho ke ekutheni induku izowa ngale kokuthi umuntu uyazijaja nanokuthi kwayena ube nexhala kwesinye isikhathi icene liyakwenza lokhu ukuthi induku iwe kanti it's not because icene it's because already bese kuvele kunenkinga yayinduku so uke athi umuntu mina mengitshela ukuthi induku yami ivele yawa ngimbuzo okunye ngithi ekseni induku yakho iyakuvusa nje ekseni ngoba uzobona nalapho ukuthi khona enye inkinga ekhona induku yami ivele nasekseni ayingivusi nje ekseni uma kungenzeki already siyakutshela umzimba wakho ukuthi khona ezinye izinto ngale nje kwecena kodwa khona ezinye izinto ezigcinezela uma iqhude lingasavusa